Do you really think I can be happy? Of course! It's inside you. It's inside of all of us. And I don't think it. I feel it. I got this feeling inside Hai, my bones. ketemu lagi dengan Mbak Im Goes electric wavy when I turn it on. and me Hajim Bames friend. Haha, kami berdua sedang mencoba bermain ice skating. Mbak Im 8 tahun and me 8 years old too. I am very excited. Setelah beli tiket, kaki kita diukur masing-masing nih teman-teman. Sehabis ketemu yang pas, sepatunya di steril dulu, baru deh kita pakai untuk main. Wuhu, let's go meluncur. BTW ini Baim pertama kali lo main ice skating. Lokasinya di Opi Mall lantai 3. Cie, bunda sama ayah. Oh iya, untuk yang pertama kali jatuh-jatuh itu biasa ya teman-teman. Sakit dikit sih, tapi seru. Tolong mangan. Tuka Dainam. Hello darkness, my old friend. Hanjin udah pro aja nih. Talk with you again. Hello. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. Oh iya, kalian juga diwajibkan memakai sarung tangan dan kaos kaki ya teman-teman. Keren gak Baim? Keren banget. Happy abang. Jadi malu. Nih kita nih Avenger Blossom Residence. Hahaha. Main kesini ada time sessionnya. Jadi kalau mau main kesini lihat dulu time sessionnya. Move it, just dance up. Let's
Thank you, Baim. Thank you, Opimo. Terima kasih semuanya and see you very soon.